Ci benta bun rake ya kasngai bun penduna ya kejong bon bru hak pertai ka Office District Medical and Health Officer Riboy District kelak penlong ya ka awareness program hak community hall hapo ka cenong umroy. Ya kene ke program la penlong na benta ki cenong ki bu hapo ka CHC Phoi Rembong. Hak ni program la ai kejong hikai bat pensengapkan yai bru habu ya de bat kurukom chokon ha India baro kawe. Kubli shubun ni kata jingkeli jungki, te nakaliang kajongi ru ka VO umroy pulun ni berapa way, ni songoyo jungtoy shubun namar ba kawan ra ka jingkela mo ngi kat men skam kat kawan ra ka jingkela dia nabot ya ka snong umroy ka jongi berapa way, bat khamtam kumni ki VO mo banyu dan ki SSG, te kidi pikin thai mo baro te ngi kat men skam balang bakan ni kajing kai beliau mata kasih nyen selek celak joki SSG ki BO ki jongi banyen ra ikani ka kubor hakapor bangi long meeting bat ki ken shim hi ya karai mo itu jing su ka joki shimet tenga kermen skam makan urlong mo kani kajing yo jing kai jing ngali kasih honta te tangkini hikin ten kubli shubu tang iwan ni umroy ban ya pen raki pen bro mekanika World Population Stabilization Program ara jarar puat te hangni ngiwan hangni lomba kini ka World Population Stabilization kaba ngidon kam lomba ketika lat ban nama kembang itu bah India jungi ki long ki briu ki tangbun ki bun bah ki briu terlalu ka nakalian sokral kai lekat balai ban penduna ya ki lomba penduna ya ki briu ya ki population terlalu ngila ban penduna ini ki briu ki population pada kebangi shim ya ki lat ki jung kita ki family planning lemut ketika rai chung ki sicur ki long kami long pa ban rai kan umut ki don ki kun temata hamala ki por ingi yu iba ki kenika liang haka lain ka liang chung ki family planning bur sini de tang ki kan thei ki ba ki sim banta ba lom ki long pa ki kham duna ta ban sim te hakani sing lang ta tang kham long ta ngala kham ban kham persutu ki briu ba lom ki long pa ru ki ban yesim bentalang hakanika long hakanika lat family planning nomor tang kami long tentang nama kami kembang au ipil mul ada bapang bestom kami kamlong ban di dawai kamlong ban puit pendu tu te ban se lomut kum hakanika por lomut long pa di ban mi sekmat ban yesim bentalang haki family planning nama kalat ban pen nama kalat ban pen kam ban lomui ki long pa ban long paru ban dekilat ban long paru kidan kita ki temporary method kidan ki permanent kidan temporary lomo ke bane transport ke permanent ke ba lomo bane baru cerita baru junam te kum long pa lomo ada ula bane temporary method lomo kum tahu kondom nirut untuk ke bakai yo no kam litit Indonesia ru wana po hospital sekar ngidan ke long ka supply ke sekar lomo ula ban pon kami gitu te lada kwa sumur lada ula kwa ban pendus nan kadang kataka vasektomi kembali ke program ini ki kwa ban kampus tu ibris pangkataka vasektomi dan ka puit pendu kun sunang gi senrang te kini ki kebor ma ke bang kwa ban penstu ki lomu ki pai ba mre ban pen lom pen long tai ke long kemi bahkan sim benta nama kembang ip lara cia apa kalau kami lama keadaan jingstom kibun simpang pelong senam simpang TV simpang sini tekum begitu kipor kemu bandi dawai melong banain cek melong tap begitu kitar penjalan kun melong teban puit penduru nama ka puit tahap lek puit cecaka puit tega long don kapor melong tekum begitu kipor maki rangba di ban wan sakmat ban sim iki lat dengan family planning telmut ke rangba ngomong IP kedan ka kualir temporary telmut di dota kondom teltemi kita ka vasektomi pat lemut ngikwa ni keren hi namar mre tang ni angi lemut haporo kiri sawe ru ki lemut ki senrang ki tiang ban le nama ki ong bisim bla de pui lemut la tlot kabor mla su ban tre makta ban mre kata apa kalau ga jing stu bakla nama jing pui di barit su pui sa hospital singar ni te habdian artayol siau long kamba sumang kendiat temut kelak jam hi temut tre kta le kan roman kam le temut di kan ni kan ka pa ban ai kubor mos pai ba termul ada jaba semua kalau kami kamlong ban sim kilat penyata ban penjalan kun termul di long pa di ban sim lada tiang ban le kata ka permanen ke vasektomi termul kilat ban le kata ka long temporary atau kondom te tang kini temata sakawe pej mata namar
kemala batai mah kini ki lat juga family planning kidon bon cai bang IP kidon si bon cai tang sulai cha hospital sikit cakap sumar nomor ya keren bagi dokter bagi nurse kin sapen IP bagi don si bon cai namar long nim dai ban penpor tang dakam dai badon tang kawe cai bah hable tang dakatu long kidon si bon cai bang IP telemut kin pindai keren bagi dokter ki nurse kin sapen IP si bon teliki lat balik family planning tamut lara kawe ka balik family planning kamlong les kawe kembang IP ni kong don tok pondom te semula do tum semua hap di dekat dawai dalam dan ke dawai ke badi malaksengi ke badi arsin steo dan ke cek bencek sin lai panai dan dokter botep hadu san snem hadu snem lane adalah snubiang pada ke bapuj pendu ye kin thaina senrang kini lomut digilat ke ba la ban yo ka hospital sarkar dan kamban siu lomut nak kata ko nyunu kani lomut dikalat ke bala air ka sarkar ta ke mangi ki dokter batrepo hospital sarkar da piwan nia jing smar e bing tu nama kadawai dan kamban thit bala supply sarkar ada di ban puj penduduk dan kicaka puj hospital sarkar puj em don kam lut sai te lemut kade kacing ketu nak yang sungai ba lemut di ban ya sim kabu ye kene nama ngasi kibrio mata ke ba sumut da dep khakun yakin cek ai khakun yakin cek ai khulung tu kile cing hospital private sio araja lajar kim salia tambah dawan pas hospital sarkar ke ba yo ai ru ribun ke bang tre te nak yang sungai tang ko ban kentu pi ba lemut ya cái kapa la sarkar di ban sim kabu di ban penlen ai na di ban sim kabu wan khamat namar dok kamar siupsa kadai hospital sarkar mengi dokter betul sarkar ning ai lut baro ke bala ai sarkar om kidawai ka ban cekapu dok kamar siwe temut pidi ban sim kabu ikani direct media point ya ke ba ni yo aja mentoy magasni bangi wan ban rakhe gane ka observation of world population day and vasectomy fortnight 2022 sibun ba jimuntoy ngilayo na gane ka program ak bayde bat ka family planning te habni ongi ke family planning kemut ba yin kesem kelade ka yin kesem ka badan upah ka plan te ndrei bar bun pat nangi kinong kendong ite idi ki family planning idon ka family ndrei klem ka plan te jing yo jing mentoy lor kani ka program kolong ba kumno ladu menengi layo jing batai ba kimi ki pa hade ba kimi ki pa yo juga jing khia abang ile kani family planning berkunjung ro ka reduce ya ka poverty dan ka jingduk tentang abang labun bar ki khon ngim la ban prang ngim la ban tia ki khon le ora ke ba jingduk nong hari ngasem berkam tam ro gari berjaj bendriu ndrei ladangi le kane ka family planning pat kemba batai demene ba ngimde shu ke ki ba kijuk mensua ki ba ba mati kit pulai andai bang hab da sung thu kum jong kabor tangi permi si spa tengkang ibam mas spa tengkang tangi le kini family planning pat kemut ni yo khun kat kum ka jing yo jing kot jingi bat sagawe ru ndang ile kini ka family planning kum bang layo jing pensal ne bangi hab ban reduce ya ka population lade ya kata jing bun priu pelat hane ha perthai khatam kumbangi page na ki social media bagi internet nemtai bun ka India jungi khamtam kelade ka ri ke balong ke ba step pelat ha ba kiu ha ba page ha ka roi ka par jong ki briu ki ba mi na ka por ini taka population growth speed pelat ban compare bar ke China balong ru ba next 2023 ka India kan haban overtake ya ke China lada kalong ha kum kani ka growth rate ke ba ka population te nakaliang jonga simet ni nga pensionur bhai kani ka family planning habe dei bat ki nong song